Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Danas pričamo o nečemu što nas sve pomalo muči, ali i oduševljava, a to je veštačka inteligencija. Svi je koristimo, od Gemini-a preko ChatGPT-a do raznih AI alata za slike i video. Ali da li ste ikada dobili odgovor od AI-a i pomislili, nije to to? Pa danas otkrivamo tajne kako da izvučete apsolutni maksimum i dobijete rezultate koji će vas oduševiti. Pre nego što zaronimo u konkretne savete, hajde da razjasnimo jednu fundamentalnu stvar. Kvalitet onoga što dobijete od bilo koje AI platforme, bilo da je to tekstovani odgovor, neki programski kod, slika ili čak samo ideja, u ogromnoj mjeri, rekao bih čak 90%, zavisi od kvaliteta vašeg prompta. A šta je prompt? To je vaša komanda, vaše pitanje, vaša instrukcija koju dajete veštačkoj inteligenciji. Zamislite AI kao neverovatno talentovanog i vrednog pripravnika koji je tek počeo da radi. Ima pristup ogromnoj količini znanja, ali je pomalo zbunjen i ne zna šta se tačno od njega očekuje dok mu vi to jasno ne kažete. Ako mu date nejasan, dvosmislen zadatak, šta ćete dobiti? Verovatno nešto nejasno i neupotrebljivo. Ali ako ste precizni, ako mu date sve potrebne informacije i jasno artikulišete svoje očekivanja, rezultati mogu biti apsolutno fenomenalni. Nešto što će vam uštediti sate rada ili dati potpuno novu perspektivu. Dakle, često nije AI kriv ako ne dobijete ono što ste zamislili iz prvog pokušaja. Ključ leži u veštini promptovanja, a danas ćemo naučiti kako da taj razgovor bude što plodonosniji. U redu, da pređemo na suštinu. Kako onda formulisati te ubitačne promptove? Prva i osnovna stvar je jasnoća i specifičnost. Zaboravite na generičke zahteve koji ostavljaju previše prostora za slobodno tumačenje. AI nije vidovit. Umjesto da kažete, na primjer, napiši mi priču, što je izuzetno široko. Pokušajte da budete mnogo precizniji. Recimo, napiši kratko naučno-fantastičnu priču od otprilike 500 reči. Radnja treba da prati usamljenog astronauta koji na Marsu otkriva misteriozni predmet. Voleo bih da priča ima neočekivani preokret na kraju, a da opšti ton bude napet, možda čak i pomalo strašan. Vidite li razliku? Odjednom ste AI-u dali mnogo jasniji okvir unutar kojeg treba da razmišlja. Pored specifičnosti, kontekst je apsolutno kralj. Ako tražite pomoć oko nekog zadatka, AI mora da razume širu sliku. Zamislite da tražite da vam napiše mail. Samo reci, napiši mi mail, je kao da kažete majstoru, popravi mi nešto u kući. Beskorisno, zar ne? Umjesto toga, dajte mu pozadinu. Na primjer, ponašaj se kao menadžer prodaje u firmi koja prodaje softver za projektni menadžment. Treba da napišeš profesionalan, ali prijateljski mail klijentu, direktoru marketinga kompanije XY, koji nije odgovorio na našu detaljnu ponudu poslatu prošlog utorka. U mailu ga ljubazno podsjeti na ključne benefite našeg softvera za njegov tim i predloži kratak online sastanak od 15 minuta sljedeće nedelje da odgovorimo na eventualna pitanja. Sa ovakvim kontekstom, AI može da generiše nešto zaista relevantno i korisno. Objasnite mu cilj vašeg zahteva, koja je vaša publika, koji su prethodni koraci bili. AI je odličan u povezivanju informacija, ali morate mu prvo te informacije dati. Idemo dalje. Jedan od mojih omiljenih trikova koji zaista može da transformiše odgovore koje dobijate jeste da AI-u dodelite određenu ulogu. To je kao da mu kažete za ovaj zadatak ti si, na primjer, Sherlock Holmes. Analiziraj ovaj kratak opis detektivskog slučaja koji ću ti dati, obraćajući pažnju na najsitnije detalje i moguće nedoslednosti. Ili nešto potpuno drugačije. Objasni mi koncept crnih rupa. Zamisli da si profesor fizike koji sa puno entuzijazma objašnjava ovu temu desetogodišnjem detetu koristeći jednostavne analogije i izbjegavajući kompleksnu terminologiju. Kada AI-u date ulogu, on prilagođava svoj ton, stil, rečnik, pa čak i nivo detalja u odgovoru. Ovo je izuzetno moćno za dobijanje nijansiranih, prilagođenih rezultata. Sljedeća bitna stvar je da jasno definišete format i izlazak koji očekujete. Šta želite da AI proizvede? Da li je to lista sa nabrajanjem, možda vam treba tabela sa određenim kolonama ili pesma, programski kod, detaljan sastav od 3 pasosa, bilo šta. Nemojte pretpostaviti da će AI sam pogoditi. Recite mu eksplicitno. Na primjer, napravi mi tabelu koja upoređuje 3 najnovija telefona, kolone treba da budu naziv modela, veličina ekrana, kapacitet baterije i cena. Ili generiši 5 privlačnih naslova za YouTube video na temu najbolje tehnike za učenje stranih jezika. Svaki naslov treba da sadrži ključnu reč, brzo učenje. Kada ste precizni oko formata, štedite sebi vreme, kasnije na preuređivanje. A što ako želite neki vrlo specifičan stil ili strukturu odgovora? Tu na scenu stupa tehnika poznata kao davanje primjera. Umjesto da samo opisujete šta želite, pokažite veštačkoj inteligenciji. Ako recimo želite da vam AI pomogne da preformulišete rečenicu da zvuči pozitivnije, možete uraditi sljedeće.
Pretvori sljedeće rečenice iz negativnog u pozitivan ton. Evo primjera, ovaj projekat je osuđen na propast, treba da postane, ovaj projekat se suočava sa izazovima, ali uz dodatni napor možemo pronaći rešenje. Sada, primeni isti princip na rečenicu, vreme je danas užasno i ništa ne mogu da uradim. Davanjem jednog ili više primjera, vi AI-u praktično kalibrišete očekivanja i usmeravate ga ka željenom stilu. Ovo je izuzetno korisno za kompleksnije zadatke gde opis jednostavno nije dovoljan. Ponekad je jednako važno reći AI-u šta ne treba da radi ili koje elemente da izbegava. Tu govorimo o postavljanju ograničenja ili čak negativnih promptova. Na primjer, napiši kratak opis proizvoda za novi model pametnog sata, fokusiraj se na dugotrajanje baterije i napredne fitness funkcije. Molim te, nemoj pominjati cenu u opisu. Kod AI alata za generisanje slika, negativni promptovi su često ključni da biste izbjegli pojavu određenih neželjenih objekata ili stilova u slici. I sada, dolazimo do nečega što mnogi zanemaruju, a to je iteracija, odnosno vođenje pravog razgovora sa AI-om. Ne očekujte da će prvi odgovor uvek biti savršen, čak i sa najboljim promptom. Ako niste u potpunosti zadovoljni, nemojte odmah odustati ili misliti da AI nije sposoban. Preformulišete svoj zahtev. Dodajte još detalja. Zamolite AI da pojasni neki deo, da skrati tekst, da ga produži, da promeni ton iz formalnog u neformalni. Na primjer, možete reći ovako: ovo je dobar početak, ali možeš da imaš malo formalniji ton. Ili možeš ovaj pasus da skratiš na 2 rečenice, ali da se zadrži suština poruke. Gledajte na interakciju sa AI kao na saradnju, kao na kreativni proces. To je dijalog, a ne jednokratna naredba. Ovo moram posebno da naglasim. AI modeli, koliko god bili napredni, mogu grešiti. Mogu generisati informacije koje zvuče uverljivo, ali su zapravo netačne ili čak potpuno izmišljene. To se stručno zove halucinacija. Zato sve važne činjenice, podatke, statistike, pa čak i citate koje dobijate od AI-a uvek, ali uvek proverite iz pouzdanih izvora. Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Pogotovo ako se radi o osjetljivim ili bitnim temama. AI je moćan pomoćnik, ali ljudski nadzor i kritička provera su nezamenljivi. Pre nego što predamo kraju, hajde da ukratko pomenemo neke česte zamke u koje korisnici upadaju. Trudite se da izbegavate previše opšte ili dvosmislene promptove. Rekli smo, jasnoća je ključ. Očekivanja da AI čita misli, on zna samo ono što mu vi kažete. Brzo odustajanje posle prvog, možda neidealnog rezultata, iteracija je vaš prijatelj. Slepo verovanje u sve što AI generiše bez ikakve provere. Kritičko razmišljanje je obavezno. Korišćenje previše komplikovanog jezika ili stručnog žargona koji AI možda neće odmah razumeti, osim ako ga prethodno jasno niste definisali ili AI-u dodelili ulogu stručnjaka iz te oblasti. I to je to. Nadam se da vam je ovaj dublji zaron umetnost razgovora sa mašinom bio koristan i da sada imate jasniju sliku kako da otključate puni potencijal veštačke inteligencije. Zapamtite, AI je fantastičan alat, a kao i svaki alat, što bolje naučite da ga koristite, to će vam biti korisniji i davati bolje rezultate. Budite specifični, dajte mu dovoljno konteksta, ne bojte se da eksperimentišete sa ulogama i formatima i najvažnije, budite strpljivi i spremni na iteraciju. I naravno, uvek ga proveravajte. Kakva su vaša iskustva sa AI platformama? Koji su vaši omiljeni trikovi za dobre promptove koje možda nisam pomenuo? Pišite mi u komentarima ispod. Zaista me zanima da čujem vaše mišljenje i tehnike. Ako vam je ovaj video bio od koristi, znate šta vam je činiti. Lajkujte ga i pretplatite se na naš kanal za još ovakvog sadržaja. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.